ዓመተ 2025 ካብ ትጅመር ኩሎም መራሕቲ ካናዳ ከም ንኣብነት ካብ ፕሪሜርያት ጀሚርካ ከምኡውን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ነበር ጃስቲን ትሩዶ ተኣኪቦም ኣይፈልጡን እዮም። ሎሚ ግን ምዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፅ ሙኻዕ 25% ታሪፍ ዳርጋ ብርግፅ ክወርደና ስለ ዝኾነ ናብ ካናዳ ክመፅእ ምዃኑ ስለዘይተርፎ ግዴታ ብምባል ኣኼባ ገይሮም። እዚ ኣኼባ እዚ ኣዝዩ ወሳንን ኣገዳስን ኣኼባ ብኸመይ ግብረ መልሲ ትቁኑዕ ግብረ መልሲ ኩለን እተን ናይ ካናዳ ፕሮቪንሳት ብሓደ ተሪርን ጽኑዕን ዩኒፋይድ ዝኾነ ሓበራዊ ረብሓ ዘለዎ ንኩለን ፕሮቪንሳት ዝጠቅም ጽኑዕ መርገፂ ሒዘን ክርከብ ኣለወን። በዚ ከዓ እዚ ኣኼባ ሎም መዓልቲ ኣብ ኦረዋ ብጽቡቕ ተዛዚሙ። ዕላማ ናይዚ ኣኼባ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ብቐንዱ እዚ 25% ታሪፍ ንካናዳ ኮምፕሊትሊ ክሕምሽሻ ስለ ዝኽእል ብኸመይ ክንገትኦ ንኽእል? እቲ ግብረ መልስና ኸ እንታይ እዩ? ናይ ካናዳ ኢኮኖሚ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ብኸመይ ክጸንሕ ይኽእል? ናይ ሓይሊ ኤነርጂን ጸዓትን እቲ ቁኑዕን ልክዑን ግብረ መልሲ ኸ እንታይ እዩ? ምስ ኣሜሪካ ዘለና ናይ ንግዲ ልውውጥ ከመይ ክኸውን ዘለዎ? ሰላም እንኳዕ ብድሓን ናብዚ መደብና መጻኹም። ብመጀመርታ ናይ ጃስቲን ትሩዶ ዘረባ ወይ እሱ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ንካናዳ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክመጻ ከም ዝኽእልን ካናዳ ከመይ ተዳልያ ከም ደላን ዝሃቦ መልሲ ኣሎ። ሕፅር ዝበለት ክሊፕ ከስማዓኩም እየ። ቀፂለ እቲ ሙሉእ መግለፂ ክበኩም እየ። ፈለማ ግን እዛ ሓፃር ክሊፕ ንከታተል። We have encouraged and from the very beginning encouraged all premiers, all Canadian business owners, all Canadians with any sort of interaction with the United States to engage on this issue and to speak up for the benefits of free and open trade between our two countries, the win-win, the amount of jobs that directly result from in the United States from things we do in Canada and vice versa. It is to be expected that everyone weighs in. It's actually one of the strengths of Canada that we have people from different political parties, different regions, different industries coming down with a similar message, which is we should be working together to create more prosperity on both sides of the border. እዚ ትሰምዖ ጽናሕኩም ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ እዩ። እንታይ ይብል ኣሎ እንተልዓልና ሰፊሕ ኢንተርቪው ገይሩ እታ ብቐንዲ ጽqayጡ ዝተዛረበላ ግን ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ ከመይ ክኾን ከም ዘለዎ ንምግላጽ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ንኩሎም ካናዳውያን ንኩሎም ሰብ ቢዝነስ ዝጸሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ በብ ወገኖም ክዘራረቡን ክረዳድኡን ክዛረቡሉ ብፍላይ ከዓ ወፂኦም ከም ዘለዎም ነተባብዒና። ምክንያቱ እቲ ነፃ ዝኾነ ንግዲ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ንክልቲአተን ሃገራት ዝጠቅምን ንኩሉ ህዛብ ዘርብሕን ስለ ዝኾነ ናይ ክልቲአተን ሃገር ስራሕ ዕዉት ዝኾነ ውፅኢት ዘምጽእ ብመንገዲ ኣሜሪካ ከምኡውን ብመንገዲ ካናዳ እዚ ንግዲ እዚ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ዝፈጥር። እቲ ቀንዲ መልእኽቲ እዚ እዩ። ንሱ ከዓ ኩሎም ፕሪሜርያት ወይ ድማ ኣመሓደርቲ ናይ ፕሮቪንሳት ኩላቶም ሰብ ቢዝነስ ኩሎም ኮታ ሓሳቦም ዘካፍሉ ዘለዉ ብመንገዲ ካናዳ ይኹን ብመንገዲ ኣሜሪካ ክልቲአተን ሃገራት ሓቢረን ተደኣ ሰሪሐን ጥራየን ክዓብያ ዝኽእላ። እዚ መልእኽቲ እዚ ከዓ ቅቡል ዝኾነ መልእኽቲ እዩ። እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝገበርናዮ ኣኼባ ብቐንዱ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ታሪፍ ንኽንዳለወሉ ዝገበርናዮ ኣኼባ እዩ። ማለት ዘዋፅአና ውጥን መታን ከነውፅእ ኤምባሲ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ዋሽንግተን ማለት እዩ ብዕቱብ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐንዱ ክንዕርዮን ክንሰርሓሉን ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ኩልና ንገብሮ ዘለና ስራሕ ንሓንቲ ዕላማ እዩ። ንሱ ከዓ ቲም ካናዳ ማለት ሓንቲ ጋንታ ካናዳ ከም ሓንቲ ሃገር ጸሚድና ብሓደ ዕላማ ንኣሜሪካ ቁኑዕ ዝኾነ መልሲ ክንህብ ስለ ዘለና that we can sit here from one extreme to the other extreme to in the middle. And I have always said, I don't care about political stripes. I don't care if you're from the orange party, the blue party, or the red party. We're going to be united. We're Canadian. We're going to get this done. ሓራይ እዚ ክትሰምዖ ጽናሕኩም ከዓ ፕሪሚየር ናይ ኦንታሪዮ እዩ። እንታይ ዝብልና ዘሎ ካብ ዝመጻኻ መጻእ ንዝኾነ ዓይነት ፓርቲ ደግፍ ዋላ ሰማያዊ ቀጠልያ ሓመዳዊ ዝኾነ ዓይነት ፓርቲ ደግፍ ብዘይገድስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓንቲ ካናዳ ንሓበራዊ ረብሓ ዝብል ኢና እቲ ዕላማና ንሱ እዩ። ካናዳ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ሃገራት ናይ ዓለም እያ። በዚ ኮይና ክትቅፅል ከዓ ዘለዋ
ዳግፎርድ ንኩሎም ናብ ሓደ ዕላማ ዘምጽእ ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ካናዳ ኮይንና ክንሰርሕ ከም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣኼባ እዚ ፕሪምየር ዳንኤል ስሚዝ ናይ ኣልበርታ ፕሪምየር ኣይተረኽበትን እንተኾነ ብዙም ሚቲንግን ኣብቲ ኣኼባ ብዙም ቀሪባ ነይራ ብኣካል ግን ኣይነበረትን ኣጋጣሚ ትገብሮ ዘላ ዑደት ኣብ ፓናማ እያ ዘላ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ከዓ ኣብ ዋሽንግተን ከይዳ ነይራ ከምኡውን ኣብ ማርላጎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተረኺባ ነይራ ብዛዕባኡ ኣስፋሕ ኣቢለ ከምፅአ ሕጂ ግን እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ንቐፅላ እቲ ኣገዳሲ ነጥብታት ማለት ኢና ክንትንክፎ Danielle did join us for the conversation and contributed significantly. She was unable to make it for the press conference. David Eby contributed significantly. She was unable to make it for the press conference. David Eby is here as well. But no, there will always be robust discussions around this table. Everyone has a job that is defending the interests of their own constituents, their own industry. Was standing up for the national interest, but being able to come together on a consensus, that has largely been supported, as you saw from the KK. This is a good thing. هو ሰፊሕ ዝኾነ ልዝብ ኢና ንገብር ብቐንዱ ግን እቶም መጀመርታ እቶም ኩሎም ፕሪሜራት ነናቶም ዞባታት ወኪሎም እዮም ዝመፁ ንዞብኦም ወኪሎም ከዓ ንዞብኦም ዘርብሕ ውሳኔታት ወስዱ ብቐንዱ ግን ኣብ መጨረሻ ሓበራዊ ረብሓ ናይ ካናዳ ክኾን ዘሎ እቲ ዕላማ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዳግፎርድ ከዓ ኣስሚሮ ዘለኹ ዘረባ ብቐንዱ ሓበራዊ ረብሓ ናይ ዞባና እኳ እንተኾነ እታ ቀንዲ ዕላማና ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንጋንታ ካናዳ ክኾን ኣሎ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ንሃገር Well, first of all, I think we're united in a message. If we had our choice, we'd have no tariffs. I've been out there promoting two great countries. We'd be the strongest country, the richest country, the safest country in the entire world. I believe in shipping, in our case, more great nickel, world-class nickel down there. I believe that we should be sending more energy, more electricity. I'm sorry, but when you have someone that's attacking our country, trying to take livelihoods off people, I'm going to fight like you've never seen before. So that's what I believe in. Sorry, I'm choking. حراي أبزي أخي بازي من تأكيبهم تبلوس نبركم بريمير ناي أونتاريو داغفورد ببحادة عدل كبوم كله إذا حتى عرم الأختي سمعوا Mr. Jolie and Ambassador Hillman and all the premiers. This is truly a Team Canada approach that we're taking. And I just can't emphasize it enough about staying united as Canadians, standing up against these tariffs. Things are going to change in a week when the inauguration happens of President Trump, and if he moves forward with these tariffs. There's never been a time that's more important for Canadians to be united, to stand up and making sure that our voice is heard. And the retaliatory tariffs need to be hard. We have to send a message when someone comes up and tries to destroy our economy. It will be devastating for Canadians. And that's why it's so important. It is so important that our federal government, our provinces, we support the hard-working frontline people that may be affected by the tariffs. But I can assure, I'm speaking for Ontario, I can assure the people of Ontario that we will be there for them. We'll be there to support them. And I'm pretty sure what I heard is everyone feels the same, no matter the territories or the federal government or the provinces. And I'm just so proud of everyone today. This is an opportunity for Canadians to stand up and be proud. Even when it comes down to going into your local retailer, look at the back of the label. If it doesn't say Made in Canada, pick the can beside it that does say Made in Canada. And that goes to our retailers, a message to all our retailers, all the grocery retailers, other retailers. Start onshoring goods to Canada. Start looking at Made in Canada. If we get hit by a tariff and our costs go up, I'd rather pay a few more cents to go to a Canadian supplier.
someone that's producing right here in Canada. If you remember back in the pandemic, when President Trump عود كندا اتي ناتنا قندي حيلي انت دا امرت هالينا سميرنا سريحنا يكون زخل داكفورد مغلصيو دحري اسومن دونالد ترامب ناب اوفيس مساعتو بزح لوطي كمتصيو اتي زمص لوطي انت دا اتي تاريف اب 25% اب علي كندا غيرو عابي زخون حسياني ايكونومينا خلوي كندالو علنا سلازي سغيلنا اي كنصبلنا نحنا ون غبره ملس نغبر علنا نتناتو قرص نحنا خا بقرص كنملسو لكم كيل علنا ترير زخونه ملختي كنسدد علنا ناب واشنطن مغنياتو ازي 25 تاريف 25% تاريف بقوند نوتو ما قميت وصم سرحو دلو صعرامات سرحتنياتات كنداوان بقوند نعومي كاسي حدا اگداسي نطبي انا تقسرلي ن اب ساعت زي بزعبه اونتاريو يخزارف ناتو انا بريمير ناي اونتاريو ولا قوا اذا انا تزاربو دلكو دارغا كله ما بزلو بريميرات ولا قوا ناي استفلالي زوباتات ام حدرتي يكونوا ولا ون فدرال غفرمنت اب حدا صنع دخونه مسمرنا زلنا نسوخا ات كله طقامي زبها نكناداوان اب غونكم علنا اجكم اب غونكم علنا استخالنا بعقمنا نكناداوان زتقم كمون زربح مدباتن وطناتن إنا نوصل لنا نيشتي أبنت كبكم إذن كل ناسي أب خطالي هيوتنا دكان تخيدنا نبرت نعدقنا حدا خطي كنقبرو زلنا خا اتنبرت نعدقو كل جزء نرعيو باني خد جزء انت رأخونكا ميد إن كندا زبل باني تجزء نرادق تجزء انت خونكا ناي كندا كامباني لو أكابن تجزء كمون تسابع كمون نمش نقرات حالة نقرات سكون نبرت تجزء كلها ميد إن كندا زبل انت رأخوينو ولا قوا نيشتي سناتي وسخكا تخفل لها نتنا يزعد ايكونومي بتاعمي حجازي نتنا يزعد شقتي بتاعمي حجازي بعلنا نبرتنا خنجزء علنا بغندي كنصغلا زلنا ميد ان كندا زبل نبرت كنعدق علنا نحنا كمتي لك عب غزي بانديميك تذكر عبي شجر مسقطمنا ماسك واحد مسقطمه بعلنا بفدرال غفرمنتن بروفينشال غفرمنتن حبيرو بسرحو صعرتات نهزبي كم زقرب جرنا انا سلازي اب ساعات زي سقعتنيا امريكا خوينا خنكيد ايكوات اناني سلازي حبيرنا خنسرحن كله فرياتنا اب كندا كونن كم زلوينا نامن اذا خا بعتب كنسرحلينا سلازي نقول لكم كنداوان كنسعرينا خنقالسنا ما انتكم كرعات كنداواننا حنت خبتن نحنا greatest country in the world حنت خبتن زبلت هاجرات اب عالم زل هاجر انا كبيليو غليصو برايم بريمير داغفورد ناي اونتاريو بزخا نزي مدبو بمقصال كندا is not for sale كبليو داغفورد دتي حسابو زازيمو كندا اكت شيت انا اكت لوطنا مالتيو قداميتي حتو ن جاسون ترودو زحتتو نسخا اب ساعات زي انتاي خا وسينغا زلخا بفلاي اب ناي ندادين غاس اند اويل مالتيو بزحاشه واغا كنشطلون امريكا معناتو دونالد ترامب زحاشه واغا انتراهبنايوم كأنت تعرف أيك جبرون سلازي أنت أيو تمدبك ولا قا ساسكاتشوانن ألبرتان بز مدب زي عيسى معني هنا أنت أيو تمدب هو كم زي دول قري بزحنا ديسكاسجرنا بزح حساباتنا خا تسامعنا كله أب إدنا زركب ريسورسز كنت قمولينا زتوصلنا نجار يلن ستيل نتبعنا زلنا أنت قناجن بعقمنا مزكالنا كلهم جبران نخلق نجبرنا هذا نجارين كانوا السعودية بلنا زغلو responsibility حلفنت ناي كلن provinceاتيو نحنت province هاتينا نخلق province نت أنا قد فايلن أتي مول بمول حلفنت أكلن provinceات fair كوينو كمك الكلالو تقلنا أتحطو إن بناي energy minister فرشت إن خنكيت energy minister فرشت أبز حلف أبز جبرك على محتت أبز channel سكو أيغرب كواني رجن انت ايلو نيرو انت كان امريكا 25% تعرف جراتلنا احنا خاطي ندادن صعاتن كاب كندا نسدو واغا كنوسخل لينا ايلو نيرو حجي اب ساعات زغن حبيرو ما بزغبروا ديسكاشن تعرف تقلا كلكم زلوينا نساع مع كبل يملسولا زي احد اركليب سمعوا كم تقدم حجي زبالكايو سي انت يخا امنتاي خا لك حاج مرغصي خان تايو قدم حجي كنوسخلو مينا انت انا واغا وسخم لنا تعرف كيرو لنا احنا خا نعوم تعرف نقبر لهم تنيركا اب ساعات زغن حسب هذا غيرك خويني سمعني لحيتاتو مالتي نعي خامل سيبوا هو اب ساعات زغلا نسامعلو حدا حساب انتايو تعرف طلع كل يولنا مونغو امريكان كندان جن
كل عجاتات أو طاولة قريفنا حبراوي ربحا كنوسنينا زيا حتى اسمعوها. All responses are on the table. Does that not go against what your energy minister, Ms. Frechette, has said? Let's be clear. I just want to ask if you're open to increasing the price of hydropower for Americans, like counter tariffs on exportation. First, the PM has just said it. We all agree. The best option is not to have tariffs. We will not make any announcement before tariffs are implemented south of the border. Now, if President Trump implements tariffs, nothing is off the table, including what we can do on hydropower. To implement retaliation measures. We're not here to go into detail in what we'll do. We've talked about various أبزي ناي مينستر إنرجي كم تسمعوا أنا حكم كلهم قبروا نخل أو طاولة له اتنعنا زوات إنا كنجبرينا كسب دونالد ترامب أب أوفيس أتي تاريف سجبرجن كجبر دي هاي جبرني زخونة كير أنا أزينا هنجبرك نبلا نخلينا انتخونه كل عجاء أب طاولة له حساباتنا اتنعنا نكندا زوات كنوسنينا بدحريون جاسون ترودو مدقنا حاتي تومو ناب جاسون ترودو كملسكم حراي جاستن ترودو ازي ناي كندا زلاتو كنوتاتا بساعات ازيسي نسخا كبرايم منستر وريد كاللخا دارغا مونغو ناي ليمبو كنوتاتينا زلنا برايم منستر نخمرت ليبرال بارتي كساعت مرت مونغو سزلنا اتي سممع مس أمريكا قرب دو يقونا دبو خويني سمعكا مالت بخمي ترئيز قدايزي أبزي جاسون ترون تايكو اللي ملسو مالت نحنا هو يردأني أنا كاب سرحي وريدة كاب ليبرال بارتي كم مرح كم مستر كاب سخون أو ريدة أنت خونه جن ليبرال بارتي مريضهم اتنا عايزتك كساعة زمات كساب زخونة تكون أواني كساعة قبتي أتحنت ناتي فوكس كير سرح الله زلخو بخامي زي ديل زي إني كندا وان زوات ديل كخون زلوا ساعتها زمرت أتني مجمرتها برايم مينستر كون كله كلتا شحن أصلاً حدن ولا عندنا مستمرة تكون إتها مانديت ناتي نسي نيرا كساب مجرش عمالتي كأن نظام مانديت زي أكثر ريحة جزء أخيرو كال برايم مينستر مسمت أخا بوتاي حلافنتين مزين كركبي كساب شو عقن بتعري بتوفاينتين كسر ريحة حراي كاب أفو برايم مينستر جاسون ترودو زي أكثر معاد اللي زلخو أتي نعسان 5% تاريخ نستوسخ معرخ ندي واقعات كوسخ بخميخ قدعاتو كمتس مجلس ذهبالا نع نكتاتل. Around the table is that we need to respond in measured but robust ways to the American actions, whatever they are. We can't know definitively what our response will be or can't announce what our response will be until we know definitively what the Americans are going to decide to do. We continue to hope that they will realize that tariffs on goods coming into the United States from Canada is just an extra tax on consumers in the United States. It's going to raise prices for consumers in the United States. That's not something that we want. That's not something that I think American citizens and consumers want. So we are united in wanting to move forward to make sure that these tariffs don't actually happen. In regards to why Alberta hasn't signed on the joint communique between Canada and the Council of the Federation, you'll have to ask the Premier about that directly. بكا إتا مجمرتا زبالكم أسفيحو قليطوا إتي التاكس كساعة زي متى انتاي ناخن وصن كنصبت أنا نخل وبرقص حمشة مع تتريف زولو زناي دونالد ترامب من بعد بحري بزح نقر يخبقاتم مجمرتا 15% تعرف انت العقلو زمتة بزح لو تهدالو ولا سخم سن بيزنس عب كندا تقمتي عب أمريكا زولكم تقمتي بزح تصلوا عكهلو ايزي بقادلو زرق نقر ايكونن بتعمينا ديبندنت بامس أمريكا كندا لكع كمتناي كوفيد زنبرا اوان عب استفا لبوتاتات ناي سرح حسرات كركبي وريد حجون ناي سرح حسرات هالو بتعمي حق نزارة قرب كبد يدلو ناي سرح عقلات مالتي بساعات زي أتحق نقرأكم مالتي أكيدا هجي برايم مينستر جاسون ترودو تايد بنازلو كساب
መጪው ዛረበና እትናቱ ማንዴት ዝበና አይ ክንፈልጥና ቀጥሎም ዝሓተትዎ እቶም ኩሎም ፕሪሚየራት ፈሪሞም ከለዉ ነዚ ስምምዕ እዚ ሓንቲ ደይፈረመት ኣላ ንሳ ከዓ ናይ ኣልበርታ ፕሪሚየር ዳንኤል ስሚስ ነዚ ማንዴት እዚ ኣይፈረመትን ሕጂ ሓደ ብኣካል የላን ኣብ ፓናማ እያ ዘላ ብናይ ስራሕ ምክንያት ገይሻላ ካልኣይ ግን ኣነ ኣብ ክንደኣ ኮይነ ክምልስ ኣይክእልን እየ ንሳ ምስ ተመልሰት ኣብ ንስኹም ክትሓትዋ ኣለኩም ንምንታይ ኣይፈረምኩም ክትብልዋ ትኽእሉ ንስኻትኩም ኢኹም ስለዚ ንምንታይ ኣይፈረመትን ንሳ እያ ትፈልጥ ምስ መፀት ክንሓታ ኢና ወይ ክትሓትዋ ትኽእሉ ኢኹም ክብል እዩ እታ ኢንተርቪው ወዲእዋ ንቐፅል ኣብ መጨረሻ መልእኽቲ ጃክሰን ትሩዶ እንታይ ነይሩ ንዝብል እዛ ሓፃር መልእኽቲ ስምዕዋ And so right now, as you see leaders coming together, I think it's a great moment for Canadians to come together as well. Thank you very much, Premier. This will be the last question. Raymond Filion, TVA. Question pour le My question is for Prime Minister Trudeau. This is the end of your mandate. Has your political position been deleterious to Canadians? No, quite the contrary. The fact that I can set aside partisan politics and focus on the well-being and the interest of Canadians. And to leave a strong, united Canada ready to face any challenge is a great opportunity for me to work with my colleagues without worrying about partisan politics. This is an opportunity to deal with an important issue. حرا إذا سمعكم ناي كلهم بريميراتن اتي أقداسي نتبتاتي كم سألكم سنها إذا انتريون زولكم كأبناي CBC نيوز نزي كل استقاعد تنتاني أوشتي 3 سكند حتى رزقونت تنتاني يهبالوا نمنتايوتي إذا كل زكاير زولو نجركم أب حتى أروانيم من كلاتهم بريميرات تأكيبهم زولو قال منيسترات نزي كوبو عيتحسب النيرو نياقات أمجن ناي تمرت ناي يونيتي حبراو سرح نخريهم نابزي أخيوات ترخيبهم دولو إذا حتى فيديو نكتاتل. All right. How much does that matter? Yeah, Adrienne, at the beginning of the day, they weren't even planning to have a press conference together, the premiers and the prime minister. So this show of unity is really significant at this critical time for Canada. Premiers who don't agree with the federal government on much at all agreed on this common approach to keep all possible options on the table, to make sure they don't show their cards to Trump too soon, and to make sure that no one region or sector carries a bigger burden than another. So the fact that the Premier of Alberta is the only leader who doesn't agree with some of this approach, that's important, of course, and other premiers made it very clear they don't think it's particularly helpful. Doug Ford in particular said, listen, you have to protect your jurisdiction, but country ultimately comes first. So, Rosie, I suppose as everybody waits what Trump decides to do, what do we watch for next? Cabinet ministers, provincial officials, they're all heading to Washington in the coming days to continue those efforts to convince Trump not to impose those 25% tariffs that will also damage the American economy. كم زي كنسمع صنحنا اتحنت زي تأكبت هذه أخيبة بريمير دانيال سميزيا وزوميا جيراتو تأكبة ترغيبة نزي دي فرمتو نتسمع ما زي فرمت نساء مخنياتو ناي ألبرتا مانديت سخونة تحساب ناي تهزبي كالسو زخونة جين باكال متعك ساب تحتد إذن كنبلاين نخيلنينا كلاتهم زوم دراخهم مرحتي بابول قومون واشنطن خوديهم ما مس دونالد ترامب سمع نخوغوبر مالتيو بستغلهم يتعريهم زلو حق الحيشي بتعم يتعر له زغونه فتح عنهم مالتي because يردوا بمعركة دي يكونوا منا دعاء عكم دبل انت تعرف كيرو مالتي بزغونه ازي مثل اتي زنبرة وعلا نقول لهم تخاتل تنسى channel من البات انت رابع قلال ساعتك اي خوينة اتا انجليش فيديو بمولا لينكات تحتي قبل لكم يكتري وادخل لكم بحيث زبلن كان واحد لهم زا فيديو قن ابينا يكون تات كم زلنا نكري إلي زا فيديو لسرح هذا له أبسو من زي بترقاقامي إذا قداي زي كل عاليو استفل عليه اللوت ونكمت إذا معالتا ويحدش نقر يلا على له ناي كونسرفاتيف مراحي بيير بوليوفون زوج أو ألم حتى له نسوون كم تعالكم قرفليز بلا لوتي حساب حيزو ماتي نزي مثل نايزي سومن زي تساب I hope إذا ملأخت زي أنا بكل وقت بتصح شير كتب له حدش يتخاتل تلهم سبسكرايب مقبار إذا شانل كنت كفاتوا عليهم أبقى تعلي بخالي مدهب ساد نرحب بزور حانكم سسنايو